Fl-aħħar ġimgħat eluf ta' Ukreni ħarġu fit-toroq jipprotestaw wara li l-President tal-pajjiż Viktor Yanukovych għażel li ma jiffirmax ftehim ta' kooperazzjoni u kummerċ mal-Unjoni Ewropea. Dan l-istazzjon tkellem ma' Volodymyr Ariev, membru parlamentari mill-Oppożizzjoni jew kif inhu magħruf bħala deputat tal-Poplu tal-Ukrajna mill-partit tal-Julia Timoshenko. Ariev ukoll membru tal-Kunsill Suprem tal-pajjiż u membru ta' Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet Barranin. F'intervista ma' dan l-istazzjon Ariev jgħid li minkejja s-sitwazzjoni f'pajjiżu, Yanukovych l-ewwel żar iċ-Ċina fit-triqtu lura waqa' fir-Russja u għada kien mistenni jasal f'pajjiżna qabel din iż-żjara tħassret il-ġimgħa wara nofsinhar. In this situation, every president, neo-revolutionary situation in Ukraine now, and presidents should go for negotiations. Now he decided to make international tour of China and Russia. Well, now it was surprised that he wanted to go to Malta. He must be here, and first of all, to find a solution how to dissolve the political crisis that's bordering with the revolution. Ariev jgħid li minkejja li l-President Ukren kien ġej f'Malta u ma seta' qatt jitkellem f'isem l-Ukreni għax tilef il-leġittimità. For this moment, Yanukovych is a president of a country which has rise up against him, and I think in this case that he cannot represent all country as a president. So I think the negotiations with a failed leader, I think, is not a good way. Minkejja dan il-Gvern Malti għażel li jaċċetta li jilqa' f'pajjiżna lil Yanukovych. Min-naħa l-oħra l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil fi stqarrija ħabbar li hu kien se jiltaqa' ma' Yanukovych biss biex jesprimi tħassib tiegħu għas-sitwazzjoni fl-Ukrajna waqt li jikkundanna l-vjolenza tal-Gvern Ukren. Simon Busuttil ħabbar li kien se jirrifjuta kull stedina għal ikliet uffiċjali jew attivitajiet oħra relatati maż-żjara ta' Yanukovych f'pajjiżna. Il-poplu Ukren jisħaq li l-President Yanukovych tilef il-leġittimità għax kiser il-liġijiet tal-pajjiż u l-pulizija ta' kontra l-irvellijiet użaw il-forza fuq id-dimostranti. Min barra r-riżenja tal-President u l-Gvern Ukren, il-poplu Ukren jixtieq ukoll li ssir bidla fis-sistema politika u l-pajjiż imur lura għal verżjoni tal-Kostituzzjoni li ġiet ikkanċellata fl-2010 meta l-Qorti Kostituzzjonali kkanċellat emendi fil-liġi li kienu daħlu fl-2004 biex bekk il-pajjiż mexa minn sistema parlamentari għal sistema li tagħti aktar poter lill-President. Ariev iwissi li l-iskop tal-President Russu Putin u li jerġa' joħloq l-Unjoni Sovjetika jgħid li fil-passat l-Ukrajna għamlet reżistenza għal dan il-pjan imma l-biża' issa li jkun hemm aggressjoni militari mir-Russja jekk l-Ukrajna tiffirma l-ftehim mal-Unjoni Ewropea. Putin wants to restore the Soviet Union. It's not economical reason for him, it's political reason. He wants to prove that he is really one of the most influential people in the world. Or Ukrainian got a Russian regime of dictatorship, and this dictatorship here could be very dangerous for Europe. It wouldn't be like in Belarus. In Belarus, we have just simple dictator, but Yanukovych could be a mixing of dictator and criminal. L-appell ta' Volodymyr Ariev u l-Unjoni Ewropea tintervjeni u tibgħat in-negozjaturi fil-pajjiż biex permezz ta' dialogu nazzjonali tinstab soluzzjoni għas-sitwazzjoni.